Difu Metri Hotel adungalong auto hum thomahor Difu Town Outpost atumpen kinep dunlong. Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong bangner kep COVID-19 nakiso abur ki untu. Delhi rong supia long pen nangkang hua motor humpli polis atum kenep dunlong. Kardom katnyu sa berta thanbang nilijunali timungpi non berta ang ton pen arju iktha. Matri hotel adungalong pen auto hum thom hork air kathang boma porahut jakhong nipaing koira priani difu tiopia tumpen kenep dunlong berta pherangke Stefan Teron pen berta nang pale. Cartoon truck cap hork air dhansri an ke ponjia phan Matri hotel adungalong auto hum thom hork air athang boma porahut ar muke ong o jok dhansri an ke ponjia phan asoi ka videt ajok. Difu Town Outpost tumpen birta long si adema long an paledun pen kinang sot alo do anta kachipaklang tekthedet ajok Town Outpost along an wandet do hork air karthang auto number lake AS09 AC 7778 AS09 AC 5447 AS09 AC 6916 lapen auto katewaratum lake dhansri arong asora maker karitang ananda boro asopo Albert boro dhansri nipali basti arong asora maker Dhan Bahadur Hingmang asopo Dipak Hingmang lapen dhansri adarsa arong maker karitang thires daulagapu asopo Jairaj daulagapu pusi pangthek pon কি আছে মদ ক'ৰ পৰা উঠাইছে মদটো ইয়াৰ পৰা উঠাইছিলোঁ ক'ত লৈ যাব কোনখিনিত এই ওচৰতে আছে যে নাম নাজানো মাটি হোটেল আছে নেকি ডিফু টাউনৰ পৰা উঠাইছে নেকি উঠাইছিলোঁ তাৰপিছত মানুহলোকে দিগদাৰ কৰি এইটো কাৰণে আমি নামা কৰিছিলোঁ এইটো ক'ত লৈ যাবলৈ উঠাইছিলে আপোনালোকে ক'ত লৈ যাব ধনচিৰি কাৰ দোকানত আজি আবেলি প্ৰায় 5:30 মান বজাত ফোনযোগে গম পাওঁ যে হেৰি ডিপু মাটি হোটেলৰ ওচৰত তিনিখন ওচৰত অলপ ফুৰা আছিলে এতিয়া আইচি মদৰ ডেটেখনে মই ষ্টাফ লৈ গৈ দেখিছোঁ মাটি হোটেলৰ ওচৰত দেখোঁ যে তিনিখন তলত অলপ মাল ভৰ্তি আছিলে সেইটো ৱাইন আছিলে কি গাড়ীত আছিলে বুলি ক'লে অটৰ কেইখন অট তিনিখন অটৰত আছিলে ফুল আছিলে তাত 66 কাৰ্টুন আছিলে আমি থানালৈ তাতে চিজ কৰি পেলাই টিঅ'পিলৈ লৈ আহোঁ লৈ আহি পেলাই সেইখিনি আমি এক্সাইজ হেণ্ডঅভাৰ কৰিব পাৰোঁ কিমান কাৰ্টুন আছিলে 66 কাৰ্টুন মানুহ ধৰিব পাইছে নি লগত মানুহ ড্ৰাইভাৰ কেইজন আছে বেলেগ কোনো নাছিলে ক'ত লৈ যাব বুলি কিবা কৈছিলে ধনচিৰি বুলি আনিছিলে তেওঁলোকে Nona tumaphan exercise tumaphan arona teng pen kapang sai jia phansi hodai tet lopusi nang pachini don Jakhong ni phaing koira ke thompen jakhong ni phaing koira priya ni an Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong COVID-19 na kiso kilong thua birta kat news along nangli Suminder dang COVID-19 na kiso abur ke umplu bason thot si Assam along ta aniwang kiso kilong aphai nang bad bom mason si Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong along ta aphai nang bad bom mason si thek dam long la son si jakhong ni phaing koira priya ni Difu Medical College and Hospital pen bangner kep COVID-19 na kiso abur ki untu la son si Montu Terang Prakash Gupta Jina Katharpi Vikas Chauhan Serlin Teron P Clear Dab Therapy la pen Sima Bipiatum Henlo Difu Medical College and Hospital along swab test asai kampen pangdak pontang lo non Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong pen COVID-19 na kiso kilong dun aphai non an bang pharo hinira sirkep ke prapho an litang lo la soang bong pen kiso kimitang aphai lake bang pharo hinira hom ke praner kep an lo la pen non kiso kelang bom lake bang phoke prap pli an atumaphan kiso lang pon bom lo Checking ki padobo mapora hud dhansri along humni dhoram tura long humni kahua gari lapen bang plikate wara abang phupen pen manja police dhansri police lapen dhoram tur police atum pen kinep dunlong apirta Stefan Teron pen birta nang pale
Delhi rong supia longpen nang sunsi Manipur state along kipon bomahut Baleno HR 51 EW 5639 Red Baleno HP 09C 7979 Krita HP 04E9009 Scorpio HR3 CAA 4599 Lapen Katewaratum Bangpri Lake Nongo Singh Ataningkan Thomke Prapho Wairoson Singh Ataningkan Thomke Pratroxy Isim Parasor M Rojikanta Singh Ataningkan Thomke Prakithom Lapen Waikhom Tomba Singh Atumke West Imparasor Pusi Bangthek Pon Actually আমাৰ লগত এটা স্পেসিফিক ইনপুট আছিল যাৰ থ্ৰুদি আমি গম পাইছিলোঁ যে কিছুমান চুৰি গাড়ী মানে গুৱাহাটী ফালৰ পৰা ধনশ্ৰী কিবা আপোনাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মাজেদি আৰু ডিমাপুৰ হয় মণিপুৰ যোৱা এনেকৈ কিবা খবৰ পাইছিলোঁ পুৱাত তেতিয়া আমি নাকা চেকিং দিলোঁ নাকা চেকিং আপোনাৰ ধনশ্ৰীত দিয়া হ'ল যিহেতু আমি দুটা গাড়ী ৰিকভাৰ কৰিলোঁ লগতে ড্ৰাইভাৰসকলকো ৰিকভাৰ কৰিলোঁ কৰোঁতে সোধপোছ কৰোঁতে তেতিয়া ষ্টলেন গাড়ী ওলাইছে তাৰপিছত সেইটো তেওঁলোকৰ লগত এনালিচিছ কৰি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমি গম পালোঁ যে মানে আৰু দুটা গাড়ী এনেকৈ ক্ৰেটা এটা আৰু বালেনো আছে যিটো ধৰমতোলা নেলি ছাইডত মানে মুভমেণ্ট কৰি আছে তেতিয়া আমি তাৰ পুলিচৰো সহায় লৈ তাৰপিছত আমি তাত উদ্ধাৰ কৰিলোঁ কেইখন গাড়ী ধৰিলে আপোনালোকে অল টোটেল আমাৰ 4খন আছে এইটো মানুহ কেইজন ধৰিছে মানুহ হৈ গ'ল আপোনাৰ 4জন গাড়ীকেইখন ক'ৰ পৰা ক'লৈ নি আছিল বুলি কৈছে সেয়াটো কোৱা মতে মানে গাড়ীখিনি মণিপুৰলৈ চাপ্লাই কৰে তেওঁলোক আনে দিল্লী এই গাড়ীত যিবোৰ নাম্বাৰ প্লেট লাগি আছে সেইবোৰ গাড়ীৰে নাম্বাৰ প্লেট নে না গাড়ীৰ নাম্বাৰ প্লেট নহয় চুৰে আৰু কেতিয়াবা অৰিজিনেল নাম্বাৰ প্লেট লৈ গৈ Kanghua Gari Lapen Kanghu Bang Priya Tumaphan Manjab Police Dhansri Police Dhoromtur Police Atumpen Neb Ingnang Dunsi Manjab Police Station along 1820 under section 379 411 468 IPC case pe bon ponsi jakhong ni phai inkoira Priya ning Kanghua Gari Lapen Kanghua Tumaphan District Judicial Court Tifualong Pontango Assam angkang pialong ta non malom COVID-19 na kiso abura phai nang ke bad bom ason thotsi Karbi Anglong na pen West Karbi Anglong tami bangso abur kelong dung aphai ke bad bom ajok kosona tuwar pensi hamre na hawara ta tum bangso kaphere me me kiso abur pen ke chingrai dun thek ji ma puthang chirok tok amai jakhong ni bhain koira player ni ke pedopona berta ferang ke hondor kropen berta nang pale Kidamtang jakhong ni phai inkoira player ni KSA Hamren Bazar Committee Hamren Driver Association Business Association of Hamren Napen Chamber of Commerce Hamren Arua Tumpen Chilangpet Pen Hamren Hitikimi Multi Utility Building along Mai Ingni Ponsi Archikjit Pen Kachingki Kachingwai Padupon Mai along Soil Conservation Board Chairman Ronjit Teronta Chitongdun Pinangan Chingki Chingwai Det Api Lamrai Ki Ripon Naki Hormu Ki Pon Ke Wanagari Hai Hui Hamren Arong Supi Nang Longlei Kumatni Chini ne Det Pen Hamren Wang Pusitami Nitroxy Quarantine Center along to Dam Nangji. A district kaprek pen Hamren Nagachong dat ke wang mi to kok pulo telata quarantine do wek nangji. A district kaprek kinangsot a hormukang thumdam nangji do kok lipute. Hamren nagari sipon wek nangji pusti mayalong ciparai pon. Lapen labang so period ang bom kecipe jok do dia pan kontraktor atau mana jesemet pet ke than do na pachini la hello pini kacing wai kono lama teng pen lanon hem kace dam sutia hot hem dam lo lapen hem men kace wang chu hot ke lantu mapan quarantine pe do nangji la son sini tum ching ki than chepajir pon lo la sila so teng sini tum non ke klem po dia pan pini pen la so arona teng na si hot pon ko masika do pan ta pachini pon lo kace re ke dia pan dai ke la puilo pini pen abang ke akaprega district pen Uzai la penawang district agari dadak Hamren an nanglut long lelo farmu hortar sedam me kaya teng kaya mang sewan long po geda long sila po agari ta dam po la pen Uzai ba nawang pen ba posua pen agari sedam me hadak si mal bang farmu hortar bang pu puche pacoy po la pen laso bang ke ladak Hamren na business men atu bazar committee KSA driver association business association of Hamren labor association kadto so binil tum Dakking by Rafet sila bang so resolution bang itum dengpon lo lapan anutin na daka lebar bepari atong masih tame la solong kacera pacetulun je pan nilingin tuning rilo
lapen gari ya bangke ladak hamre nagari sidopo hamre nagari itu dakman hatum pre agat bo boithalang so agedan baku kheroni anar forest bazar longan sitambe dampo hadak pensi par muhortar bangdak hamrenan nampalut po lapen laso long bangke hamren driver association tum kato ko be dak alebar pendang lo kenang ya sona muhan ke alang litum pensi litum panang pe dorun po lapen lebar tum sitambe anukti sitambe mathanang ne ladak akas siksak do ko bang litum kato ko sitambe mathanang ne Manja Longnit Truck Owner Association atum COVID-19 na puthak jakhong ni phaing koira plia ni manja mithang sai hemalong chirok to kasai kideng pona birta kat news along birta nang pale bangso sai kideng pon along mask hand sanitizer truck katewar lapen sai ki claim atuma phan kiron ponta pado bangso chirok to kasai along alhi aman pen manja police station ASI Rensing Rong pi chitong dun lapen pinang an manja Longnit Truck Owner Association members atum chetong dun pen mesen pen sai pachun pon pusi manja Longnit Truck Owner Association secretary pen nang pachini dun ina to nang ko thegala lo nitu ladak local manja Longnit Truck Owner Association pen litum patir pipon pini sanitary pen lamas lahaya puthak pen social distancing dunai pulhan itum alon nan claim dun driver lapen livar tum doan atum mana meletum pirthe dang akiso awurolong payok donai pula so aputha alam sin tum pini tasu mithang agari long nei claim dun livar pen jenglo driver phan tum labang so awareness ki people athema kachongdat det atum ke ulai letaun i ulai nang ko lasi laso ko ulai long tame tum chiri pon ki kinang sot pusi pini ni tum laso awareness mangke alu tin agari amali kanta chipang room si chithan si pini labang so awareness program ke tung deng kon lo lapen liwar na jatayan nang tum tame social distance du pensi kam klen nang ji lapen nang tum sanitizer lapen mask ton hotai ini how anyway tame en verni continue en verni pusi tum labang so pini tum labang so program ke tum pini ke deng kon du lasi pini ni tum imithang atum imithang gari long mate imithang liwar imithang driver male tum chithau num pete anu ko pregang tham ti bang velu pu yani sin tum pini tum mithang pen dame chibot ipon si pini labang so program ke tum bipon nang kok lo non malam so por phan birta moing ton peksena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihina mopi putot birta along wangtulo. Korkanti MSC constituency ki parlo langlok so saring tia ronga datum rihinga me chithordun long lepin penta electric bill kitunanga puthak saring tia ronga datum ningduk chepaklang. Ratpang ria tumpen atokanu aronga long anta rihinga me le etnang ji pupen langlok so ha warsar ing tia ronga long ta rihinga me ari hingdamlo. Sitame kamang humeme alama bangke ame ke chithorlong ji ke aphi alamlo transformer non anta pangni dam delang sitame electric bill ke ronga soratum ke tunang ko kajok ratatum ningduk chipaklang abirta pherangke rastam tawbipen nonjok birta nang pale
Korkanti constituency ke parlo langlok so hawar arata tum kachelenga tuar ke meme jok ke dam ke banga phana kisung pen non puanta ki jokun ilanga birta nonjong pirangke rastam tok bipen birta nang pale Karbi anglong pen ke paklang prek jama birta lola pen news channel bithe long langlok so hawar arata tum kachelenga tuar ke meme jok ke dam ke banga phan kisung ga chitong nang aputhak apong paklang det aphisita matu IMSC la pen ye matum nang homri re pusi langlok so hawar arata tum ningduk chipaklang Pinpur me kidam tanga ni arwe nang kisun pen langlok so arata tum kidam ki banga phan kisung chitong nanglo lan chot takalisi ani bang long likang re jok kahino kahina tuwar anta kavisi rong arata tum do an chingrum pen long likang re dim long le ang on ki warasai klempon langlok so hawar along an prabjin pen Karbing Autonomous Council CM Tuliram Ronghang nang kahumri damji aphan rat atum pen towar cholang rikji Pini Karbi pen tay manggila pons kang ton piglo dumi thakmi kruwang tu